Spika wa mbunge ya kaunti ya Meru Ayub Bundi ni akathite thirikari nene ni onto bwa gwitikiria kambuni 10 cia Kenya kwambiria kuthia kaoa gakwendia omea nthiguru. Bundi akiaria na Weru TV na njira ya mwanya ni arombete akenya bare bakaraga omea Kenya kujukia kanya ka na kwambiria iwanda ni onto bakona thoko na mpwe na ubakaraga. Muthurumuriuki ni agutwachio. Spika wa Meru Ayub Bundi agweterwa thirikari nene kwethwa ikia license kambuni 10 cia kuthia kao na kwendia ome ni itua rirega riri kethwa ni ikunda murimi wa Meru. Mbuge ibwega muno muno nonto afa the Agricultural Fund Authority ni ragazetere list ya kampani 10 iri batukwa license ya kurosti kawa na kwendia kawa ome Kenya. Kwou ikuga ati thirikari ni tegerete mwananchi o murimi o kawa kuma maturene na ari irethra ni Centriment ni Meru County ni constituency ko yonthe kenda murimi omba kuona faida gikimera kiu. Kuringana na Ayub Bundi agwite ndububu boketha bwitumati uguri bokawa buthabo kiongereka na njira ya iguru mbere antu betu ati aguri bakawa roasters bara baingia endie bakawa baingia no ukawage tugakona vari enene no ntu no gakeja kona antu baingi bagucindanira kiwendia tuga wethira aguri bakai then bei ya kimera kiu aina ma wethira aguri baingi bei ya kimera kiu ayongaira akiwonde bubu bombekete nyuma bukotha bakarinde na mutongerio mugongo na munini wawe irenjire magukire murimi na ambire His Excellency the President Daktari William Ruto na muchoro kwa muno Professor Kithure Kindiki mbere bwega muno na nkwire Professor Kithure Kindiki nonto bwa teatwaraia no mbere manta ya kinyanira na ni kuona yeti to kinyanira na nkwenda kuwa manta ya kinyanira na bwa tuongera aguri bange 20 kana 30 then kimera kiu kino ikinye chiringi 200 o kilo irambe kira chumbo kinyira kimurimi. Kuringana na Ayub Bundi aliwakiraika batakagite kaka ni gutigira Meru ni bagito na mandu jagija gwitethia bebo bongwa na njire kwanda imira mbira bikethwa bibi oguni ambire anto ba Centriment riambari ya mantu ya kawa karia mantu ambo kando makandamia mantu ya ng'ombe icio nteto irambetherwa nkiaririria na ikio tumambira antu betu ba Centriment ati uni kuona butongeretie antu ba Centriment ndi noma into bibyo ndendabiariria bio bina nkethwa nkibutetheria na njire nene ure into bibi tumba kubithithia bikaevia antu betu ba Centriment na Meru County ira ndungamirite ndi speaker bakaba bakiona interview bya kumenyera family ciao na kumenyerana bao no tongo ba Meru ukomba kweta bukiongongera na njire mwe kanere ngiti. Muthurumuriuki Weru TV Muterio Kangangi.